Mivango ya wa muthenya thokori ya Manyata ni irathie na mbere wata mutugo. Magana mandu ni mekinyagia thokori no wonjoria ri. Ngumo ya Manyata ni ikoragwo irumite bururi wonthe varia icigo cia umbunge 4 cia kaunti ya Embu, kimwe giacio gitanagwo na thoko ino. Tikagia ritwa kiria ekaria guku maririkanaga ni miti ino iria marauga niyo yari rugiri rwa mucii wa andu a ukavi aria mekaraga guku. Ritwa Manyata ni riguca takwati kwatura mathai maoka kurithia. Ruma kama kapua va Manyata va na mugumo aya va na tumete vuma kama kairiga vandu nivo mavetaga Manyata na masomaragia ng'ombe ciao Masai marikia kuthie guku ni gwatigio na mbeu tondu akuthikia ni kwa mundu uretwa Masai mundu ucio wagitwa Masai no nginya kora umanite na ruciaro ruria rwa Masai yale still wakuria mwembu tukwate ya murasa muno kwi mbeu ngori ukuna andu arasa muno ni mbeu iria ciaukire igitigwa guku ni Masai male ndu bana muthungu akampite wa tene ndina rita Manyata ikiruma vuva wa andu a ukavi kuthama guku ekari ni matuire turia kugitira mucii ucio kuria mambiririe thoko ya kwendagira indo citiganite undu uria ugucagiriria aruti biashara kuma miena na miena. Turuta wira wa biashara ni undu Manyata nikuo tuvagirwa na visi ya ciana nikuo turutaga guko maega maria makora mari guku ni ma biashara ya kwendia marigo, kwendia waru na mboga na kwendia indo cionthe. Bano kiruta biashara guku gutio kabira tithina police station ya vakuvi koguo bana uyo akoro iko ni kidogo tutikora kwina maundu mengi Manyata nikuo kwi town ire iwendo muno andu a business ni mavataga kunyitanira na makaigwa we nondu ni mavataga kuthie maiva mwe na makaitana mundu we na thina makamutethereria wana sera avaira kukuthia thini tuthi wa Manyata wakiricagira vai riu ni votona wega wa Manyata wi market mbega na ni thoko mbega ni tumikenagira tunwayo turicaga guku. Ekari a itura riri ni mecikene ta arimi njorua na kumana na unoru wa migunda yao vamwe na riera riega makoragwo makirima kaua, manjani, makandamia gatagatiri ka indo ciingi. Wavo itura riri ni rikoragwo na ngumo ni undu wa cukuru wa Kigari kuria arimu wa cukuru cia mucingi mathomithagirwa no akuo ateng'eri aria mari na gatu mekagira mevarire mao ma macindano. Ciatha cia ta Embu County muno icipagirwa va Manyata tondu guku kwina andu maina uge mwingi muno torangia kwa ni kithomo no kuona ta college ya Kigari ni ya 1910 kuno ni andu mambirie kuthoma tene muno. Guku Manyata ni tuli magakaua tuli manjani na ni tulithagia na within Manyata eno ava tuli vai na Ndaima Sacco ire muno gwatirite arimi ya manjani na mwakaua na ava ngurumo twina ingire twa fio about 300 meters itawa biashara tosha neo musiri rugamirite andu akaua oneria na manjani ura ni mutumi mukumathina kumukera ingi murota uru atuthondekera kawa kagembia na tucoketa tene no teguca kawa ni kathomagithia ciana no thuko ni rukaga te murakethakeria mukavoro ingi wari mutu rukatina mbia no anathengi ya ngumo nene ekaria guku ni makoragwo na mathina matiganite kuria ni vamwe na andu ethi gwitonywo nywire wa njovi cia ivango vamwe na aruti biashara gukora magikanyirwo ni thirikari ya kaunti. Nthaka cia guku thirikuote acio ni mbega no kuota mawete vangire na njovire ine twa karikari imwe ni twongagirirwa renti ino ya kuruta mbia ino twitagwa ni kanju ni twitagwa mbia nyingi iria tutabatie gwitua athuri na atumia tuciaga kioro kimwe na nginya kanju guku itivata kathoko no ni matwitagia mbia watoguo Manyata korogwa ni mwere na ngumo nginya ya thamagwa ni ya Masai makoro makimiga na ngumo yayo wakwa no theru moiga na kirathi kieguru na njira ya kuongerera aruti acia wira wona thengia gukora andu a ruriri rwa ukavi ni mathamire tura riri miaka mingi mithituku riu aria maturite tura riri ni mahimbiritie na kurumia ritwa riri. Inoro TV kumetura riri ya Manyata kaunti ya Embu betagwa Peter Mungai.